Wat ha baki bor distrik Karibhoi. Kila penbor ki Rangbah Shnong baki la ban ai identity card. Syaki ba jong kate ka Thain. Kenang baki like na ka basya bat ha ka COVID kat khandai screening center ka Byrnihat. Penban ha ka bai de kate kila don lightly ki kenhon Seng bhalang na Byrnihat. Kibla kentui ki Rangbah jong kate ka Thain. Baki de banda bishar shwa ban ai ki ID ya no om ban shu ai klumar. Habakran syakila pathai kubor ki nong yalam jong ki lightly ki kenhon Seng bhalang. Kibadan ha Byrnihat. Bahkan top ubah Ricky Kyntu, Presiden ke FKGGP, ubah Maitlin T. Kleng, Presiden ke KSU, bat ubah Vijian Karkongor, Presiden ke RBYF, kilong bahkan nongrem ke balapan long iki kum kiseng balang, ban kentui kirang ba Shnong. Kadai namar bagi ting yo don kirang ba Shnong ki ba ID klumari ki brio ki ban nasyabar ke jela. Namar ketika Thain kadai ke baya Jan bat ke Asam. Nah kalian juga tinggi nong yalam Seng balang kila kenturu kirang ba Shnong bagi day ban Husiar. Hak Rukom ban ID. Hak bagi la kentu bagi day ban be tek tangi gitu ki badan kam hok bat ki badai ki nong Shnong ki bapura. Seng ilai sopan kat alo kene ka ID ka baka na lenga district administration kala isu haki Rangbah Shnong makin ai di pai ba. Dena kalian jungi gilai Seng ki kerpan ya ki bor pulit ru bakin campaign ngor makin isu jungo tambah adeng kene ka ID bagi la pen kene ka ID. Andai bakin nak kali toket tek patek ibai yang Rangbah kan dekat screening point kabran hang na Shnong tinggi hang na Byrnihat. Kemudian kanu ka jing penenkam patla ne ka jing mesius dagan manu ki bas sang basa agini kap bodar ne wat mangi ne yang ginom Shnong juga Byrnihat. RBF FKGP bat ka KSU juga Byrnihat circle ikwa on tip ba kendian halor kan ki ID wayham nan peta jong kan ka Byrnihat ya kan ka COVID-19 center bagi but mencek kan Byrnihat area de gini bring badan kan ka Thain Byrnihat jogi kila benta na kila Rangbah Shnong banyo ini kenjang ID mana proof ki bagi deki breu lokal badai badan ki basa kini Thain Byrnihat buat koi tengi na kila Seng jogi gilai Seng ikwa on pentip pau ba bangi ikwa on syaya ni halo banyu bagi penun kami kini ID kam tame yuka antau lane ban pikmat sibiar ya Rangbah Shnong lane kini no ngelam ibadai hakai ulang salang kajongi ikwa aru pausai ba kumunta jodoni kapurdar kidon kami kini ID ini nam kam syai ba ban niong ba kini no bakwa ono baki badon kini ID ni melawan namba kinkhang lane ni persyai ki lada kidei hap sisa ki batre mukta bat ki won school hakini Thain Byrnihat jogi ya kata hindon ki persyai nakalian tu ni Seng. Iku aku nambah kum kino Shnong, kino yalam Shnong. Baik ini ID kina proof muki tek kat kum gajing peniat nakalian ka administration. Halo kataro banang kum kini ID ngempua banang ban syak pen misuse lan pendur kam bakla. Dan kibre ki bawa ni Thain modern ki bedeng Thain Asam ki misuse kini ID ki wile ki kerja business lan kino no ikam ki baki ki bawa odrong kini Thain Byrnihat area gajongi bedeng Thain Meghalaya. Tinggi kuat begini pada area kuat penginong perkin kendian kuat mensyai ba nang nai sekman ya kinun yalam Shnong bakin kikialam ini pentip ba ya kan ID on approve betik tang mata itu benar kamhak bat Indonesia kita Jakarta tanggulo kalau Rukom gajing Kyntu ya dapat ba kentam ini ke area ke dengan mengi ke area balik sekal adan di kum cekas screening naik beladan kita di Nongpang dan kalian tungi di license ro di kerpat ya COVID-19 management pakan pe ya ban mi ba kunjuk ba kumni na kalian jong di license di kerpat ya di Rangbah Shnong baro bakin pen pelam menta ka jingha ke jingnyat yang Shnong ka thau ke jungi baro koi na mentaro kentam ro om bangin ketho di Rangbah Shnong ndrei yano ro ndrei ke hi tangkum ka jing pentip ba ki kite ban long Husiar ban pe namar ba kan yo ese kalong ke jing ta ki breu ki jungi yo ese kalong kum ka jing mensau yang kite bat kan area ka caka ke jungi ke badan ka benta jong ka ke Byrnihat ke jungi